Goeienaand hier vanaf die Rooikruissaal in Durban, waar vanaand se titelgewig geveg hier gaan plaasvind. En dit is natuurlijk vir die junior veergewig afdeling oor 12 rondes. Uiters warm toestande. Fransie Badenhorst wat voorgestel word, hy het so 'n bietjie afgelê die afgelope tyd. Daar is die besonderhede. Fransie so 'n bietjie ruskansie geniet. Volgens die boksbeheerraad 'n bietjie te veel straf verduur die laaste paar gevegte. Maar hy is vars hier terug vanaand, 2 keer al beklei teen Lucky Chessie. Die vorige keer by Sun City het hom geklop in die 3de ronde. En enigiets kan vanaand hier gebeur. And this is the 3rd time the men have fought. They first fought back in 1985 when Badenhorst beat Chessie on points over 6 rounds. Then the second fight was at Sun City in 1988 when Badenhorst stopped Chessie in the 3rd round. And this is their rubber match, as it were. Hierdie geveg wat aanvang neem hier voor ons. Volgepakte Rooikruissaal, dat is dadelijk vir u sê. Ek het die idee waar ons sit onder hierdie ligte. En is 'n klein saaltjie hierdie met geen ligreëling nie, geen werklike ventilasie wat hier plaasvind nie, sulke klein vensters bo in die dak. Moet ten minste 40 grade Celsius wees. Yes, I think that if this fight goes 12 rounds, the heat in this hall is going to be a factor. There's no question about it. The men have to pace themselves very carefully indeed under these conditions. But of course, it's unlucky that Badenhorst will want to let it go 12 rounds. He's the big power punching banger in this ring, and having stopped Chessie in 3 rounds in their last fight, he probably hoped to do something similar here tonight. Fransie Badenhorst se afrigter, Harold Volbrecht. Chip Wilson in die hoek hier van Lucky Chessie. Hy het sy bokser hard laat werk vir hierdie toernooi, word daar gesê. Veral vir hierdie geveg natuurlik. Die junior veergewig titel van Suid-Afrika. Fransie Badenhorst wat die lengte voordeel het en die ryk afstand. Chessie won the Natal Junior Featherweight title in 1988. He hasn't been called upon to defend it. Previously, he was the Natal Bantamweight champion for a couple of years. And Chip Wilson, his manager trainer, admitted that these first few rounds are going to be critical for the challenger here tonight. En daar is 'n geweldige kort linker hakhou van Fransie Badenhorst wat vir Chessie getref het. Now you can see why Wilson said they're going to be critical, because quite clearly Chessie has got to get through these early rounds unscathed. And that's not going to be easy. Veral met die feit en die gedagte dat Fransie Badenhorst vanaand redelik vars is terug in die beroepskruit nadat hy hierdie rukkie afgelê het. If Badenhorst wins the fight tonight, he becomes the outright holder of the championship belt. This would be his 3rd successful title defense if he beats Chessie this evening. In 2 title fights last year, grueling battles with Biyani Bungu down in Cape Town, and then that one in Johannesburg with Lunga Dundu. Very hard fights for Badenhorst. En veral Fransie Badenhorst oë wat hom daar bietjie in die steek gelaat het. En ek sien
Daar sal klare merkie onder die regter oog aan die einde van die eerste ronde. Cut beneath Badenhorst's right eye here in round one. That could become a factor because he was badly cut in his last fight that he had with Lunga Dundu, and he very fortunately pulled it out with a knockout. I think it was the 7th or 8th round. Maar dat is goed gewerkt aan die oog deur Harold Volbrecht. En terwyl ek gesê dat dit een van sy swakpunte was in sy vorige 2 gevegte waarin ons hom sien veg het, een daar in Kaapstad, een in Johannesburg. Nou ja, hy vanaand weer. Nou lyk dit vir my hy gaan klaar. Maar meneer Ribbing sê boks voort, Fransie Badenhorst is nie gelukkig is met die kop daar van Lucky Chessie nie. And the head certainly does seem to be going in, Dion. And referee Ribbing now warning both boxers about the head work. Nou was nog 'n linker wat getref het op daardie oog, want die bloed begin weer 'n bietjie vloei uit hom uit. Word weer gepraat met Lucky Chessie. Kort linkerhakkou van Fransie Badenhorst wat getref het. Nou, die tactiek hier, en heeltemal tereg ook van Lucky Chessie, omdat hy die korter man is om naby te boks aan Fransie Badenhorst. Sodra hy die geleentheid kry, as hy daar regter ontvang, maar Fransie Badenhorst se linker. So Chessie moet naby probeer bly om deurdringingsvermoë aan sy houe te verleer. Chessie getting hit with a couple of good shots to the head. He's taken them well so far. The game plan for Chessie is to try and survive at least the first 5 rounds before he goes to work. He wants to, if possible, let Badenhorst tire himself out. And under these very hot conditions, that's not bad strategy. Nou, die oog van Badenhorst kan nog 'n rol speel hier vanaand. Maar vir goed, Harold Volbrecht aan die einde van hierdie ronde weer aan hom kan werk. 'n Regter wat tref van albei boksers. Badenhorst trying hard to end this fight as quickly as possible. Die linkerhakkou was daar opgevolg met 'n goeie regter, maar in die proses ontvang Badenhorst ook heel wat straf. Hy is besig om die dinge so 'n bietjie oorboord te laat gaan. Harold Volbrecht aan die oorkantste hoek bedui ook vir hom om dit kalmer te vat. Oh, nou was 2 na die lyf toe. En die skeieregter wat vir hom sê jy mag nie slaan nadat die man op sy knie neer is nie. En miskien is dit slim van Chessie om die telling van 8 aan te hoor na daardie 2 lyfhoue die einde van die ronde. En aan die einde van 'n baie interessante ronde word dit vir ons tyd om vir die wyle eers terug te skakel na die ateljee in Johannesburg. Well, here we are back at ringside, and right on the bell, Badenhorst managed to drop Chessie, but it was body blows that did the damage, not the shots to the head. Here we go, start round 2. And Badenhorst will be very anxious to try and end this fight in the 3rd. Don't forget, he stopped Chessie in the 3rd at Sun City back in '88.
Chesney trying to stay as close to Badenhorst as possible, trying to nullify his punching power. Trying to deny the champion punching room, but not too successfully so far. Een klein waarschuwingje vir hou vas aan Lucky Chesney en Badenhorst wat onmiddellik na die breekslag daar is. Nog nie veel weer van die lyfhoue gesien van Badenhorst nou nie. Het was definitief die lyfhoue wat die skade aangerig het aan die einde van die tweede ronde. Nou, die mannen is steeds baie na mekaar. Koppe is daar. Die oog van Fransie Badenhorst. Wat op die oomblik lyk of hy goed hou in hierdie derde ronde. En hierdie mannen wat alles gee. Well, it was a bad cut eye that almost caused Badenhorst to lose to Lunga Dundu, and he's now cut above the eye. But once again, it's body shots that have put Chesney on the canvas. Nou, Fransie Badenhorst begin al hande in die lug wys. En Lucky Chesney het definitief 'n probleem met die lyfhoue. En Fransie Badenhorst is weer daar. Naar die linker. En is die einde van die geveg. Die einde van die geveg. Hy kan nie verder nie. Hy lyfhoue is net vir hom te veel gewees. Dis die einde van die geveg. Aan die einde van die tweede ronde het hy hom op die kruitvloer laat beland. En nou 2 keer, eers met 'n regter na die maag toe en toe met 'n linker na die maag toe. En Lucky Chesney sou definitief nie verder die pas kon volhou nie. And here's a replay. Those solid body shots from Badenhorst, sapping the power from Chesney as he tries to stay on the inside. Although Badenhorst did vary his punches, hooking to the head, it was the body shots that caused Chesney to sag to the canvas in the third round. Sopas die aankondiging hier gedoen, Fransie Badenhorst wat nou die alleenhouer word van daardie belt van hom, die gordel, dit kan hy nou vir hom hou. En dit gaan vir hom aangesit word, maar eers nog 'n bietjie aksie. And once again, as Badenhorst directing the blows to the body, and that time it didn't take too many to put Chesney back on the canvas, and referee Ribbink ruling the fight over. Fransie Badenhorst met die gordel om sy lyf. Hy bly die Suid-Afrikaanse junior veergewig kampioen vir die oomblik terug na die ateljee in Johannesburg.